Želite da se o vašem restoranu pronese dobar glas? Želite da se gosti ugodno osjećaju i uživaju u specijalitetima o kojima će pričati i drugima? Većini gostiju sasvim je normalno da u restoranu mogu platiti karticama. Sve drugo je iznenađenje koje ih može nagnati i da odu negdje drugdje. Znajući da mogu platiti karticama, vaši gosti ne moraju razmišljati o tome koliko gotovine imaju kod sebe, već mogu neopterećeno uživati u doživljaju koji im želite pružiti. Uostalom, u svim vodičima kroz restorane s razlogom se navodi informacija o mogućim načinima plaćanja. Želite li praktično i sigurno kartično poslovanje? U Zagrebačkoj banci ugovorite prihvat Maestro, Mastercard i Visa kartica, te najmodernije mobilne POS uređaje. U poslovanju karticama postoji zlatno pravilo. Korisnik svoju karticu uvijek treba imati kod sebe, ne gubiti karticu iz vida. Vaši gosti, naročito oni iz inozemstva, navikli su da u restoranima postoje mobilni POS uređaj, koji se gostu donesu na stol kako bi obavio plaćanje karticom. Pružite im standard koji smatraju uobičajenim i sigurno će se s povjerenjem vratiti. Gosti očekuju da mogu sigurno i bez problema plaćati karticama, ne razmišljajući imaju li dovoljno kuna u džepu. Zagrebačka banka je vaš pouzdani poslovni partner i može vam efikasno pomoći da svojim gostima pružite upravo onakav standard kakav i očekuju.